Didalwa uNkulunkulu kuthi imini nebusuku ihlale tidumisa yena timbabada. Lithi iBhayibheli tidalwa leti tinemehlo umtimba wonke, tinetimbiko letithi letinye nativimba emehlo ato tithi uyesabeka uyingcwele siyababada uyababateka wena letinye tibechaya emaphiko ngana kungako esilabelela namhla sithi tidala telizulu tiyambabada imini nebusuku. Yebazalwane sibitela ukuthi la siyakhona siyabe simdumisa siyabe sihlokoma imini nebusuku kuyabade
siyaphumula nyalo sendalo ngoba kuyawubade ekuthini. Ngiko iBhayibheli lithi leti dalwa timdumisa imini nebusuku. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ahlela ezulwini ngalesikhathi simdumisa uyatithulisa leti dalwa athi asenithule kunendumiso lengivako levela emhlabeni. Big brother uyayithanza indumiso uNkulunkulu. uNkulunkulu ukudla kwakhe indumiso bazalwane. Nakunento uNkulunkulu ayijabulelako kubantu labaphila emhlabeni indumiso. Ngiko iBhayibheli lithi lizulu lisihlalo sakhe sebukhosi bese umhlaba usenabelo sakhe setinyawo. Lekusho ukuthi bukhona bakhe sinabo la kulo mhlaba. Ngoba uhlele ezulwini but tinyawo takhe tinabele emhlabeni. Kungako simbabata namhla sithi uyingcwele, sithi uyingcwele, sithi uyingcwele. Kungako umhlabeleli athi uyingcwele ngcwele, uyingcwele ngcwele, uyingcwele ngcwele, uyingcwele, uyingcwele ngcwele, uJesu shayeleka eKalvari wathi kuphelele ufesiwe baba siyabonga wakazimula yebo uJesu yena mshayeleka eKalvari wathi nababhlangishigareshi wathi kwabonakala Elijah kwabonakala Moses wase Jesu uyakhalima uthi ke Peter no asala kwakho emadokodo la ngoba lapha sekunenkhatimulo yabani yaNkulunkulu sala sihlala la wakhohlwa ukuthi kunemsebenzi lefanele uchubeke wendiwe because Jesu utakwakhe abede utewufuna nekusinzisa lokulahlekile lo lokulahlekile lokungimi nawe ngoba lesi iBhayibheli umuntu walahlekelana naNkulunkulu esimini yaseEden ngenxa yesono lesenteka kwaba kulahlekela nakwemuntu laNkulunkulu kwazanywa keNkulunkulu kwaba khona la kwentaka ukuthi umuntu kube khona kubuyisana lokuba khona ngikweukuthi kube kwebapristi nebalevi bapristi labayongena enzaweni lengcwele ngcwele baphethe ingadi yetilwane
baphethe ingadi ematuba kuyawuvuma sono semuntu ukuthi Nkosi manje umuntu umsibekele manje umuntu ukhona kumbuka ngoba uNkulunkulu bekakhona kumbuka umuntu ngenxa yesono. So ke kwasisekwenteka lokho ukuthi ke akuzanyweke ukuthi kube khona lokwenda ukuthi kube khona budlelwane phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Kwazanywa but lisi iBhayibheli letona tathi sichekelwa kwesikhashana. Kungako ukuthi kwakufanele ukuthi yonke iminyaka kube netilwane letihlatshwako, ihlatshela ukuthi leyo ngadi umpristi angene naye endzaweni lengcwele. Kodwa ngakabonga uKristu lase uyeta waba ngumhlabelo lophelele. Lelithi live la uNkulunkulu wangena endzaweni lengcwele angakaphathi ingadi yematuba, angakaphathi ingadi yetilwane, angakaphathi ingadi yako konke kedwa aphethe yakhe ingadi qobolwayo. Amen. Lekuthi live la uNkulunkulu lesiyayingena sici. Yayikhomba kuphelela isiBhayibheli sihengo sethembeli sadzabuka lesasisho ukuthi wonke sonelungelo lokungena endzaweni lengcwele. Sonelungelo lokungena emagcekeni alophezulu konke alethe icase yakhe phambi kwaNkulunkulu. Asisamelalanga ukuthi sekufanele kungene bapriest. Kodwa sesiyadingenela ngenxa yaKristu. Lelithi live la uNkulunkulu kuma Romans khashana ngengadi noma ke sasiputhe la uNkulunkulu kodwa umusa wasenda semukeleka ukuthi silungile. Ngemusa kwathiwa big brother sowemukelekile. Umusa lo wendwa Jesu. Ngoba uNkulunkulu bekabheka umuntu athi hayi ufile tono lo muntu ngenkone ukumbuka mina. But ngenxa ya Jesu uze uNkulunkulu asibuke kufuna abuke Jesu. Nakabuka Jesu ingadi yakhe isibekele bese uyasibona senglabalungile. Amen. Sesendiwe setanjani zaba nglabalungile ngenxa yengadi yaJesu. Amen. Namuhla ngithi asikhulume ngendzaba yetinto lesiye sitende emilweni ngekuhamba kwetikhathi tisigile letinto endleleni noma letinto lekuthi nasiphenduka ukhanze ukuthi kukhona lokushile wangakwendi la seNkulunkulu kwende but ngekuhamba kwemalanga ihambe lento ivumbuke ibe inkinga empilweni yakho noma ibe inkinga emndenini wakho noma ibe inkinga emsebenzini noma nguphi la uphila khona. Amen. Kunendzaba ya Hamani indvuna leyayikhona eveni laseBhabhiloni la kwakufundwe khona bantwana baka-Israyeli. Sitakhuluma ngencwadi ya Esther la khona Hamani waplota kubulala emaJuda. Ngekuthi emaJuda abewanyanya Hamani angavani nawo. Hamani ngibani? Hamani isitukulwane sa-Agagi. Agagi ngibani? Agagi ngunaya inkosi Sawula. Lekathi uNkulunkulu akhulumile naye ku1 Samuel 15. Wathi eSawula hamba uyakubulala ema-Amaleki ngoba ema-Amaleki enda info lembi ema-Israyeli nakasuka eGibhithe aya eveni laseKhenani. Ema-Amaleki abelala endleleni alalela kuhlasela ema-Israyeli. So ngakho ngithi namhla ke wena hamba ufike ubhubhise konke ungashiyi lutho. But Sawula wafike washiya. Kwaba khona la kushiya. Lekwase ngekuhamba kwemalanga la kuEsther Hamani soyavumbuka asitukulwane sa-Agagi. Umelana nema-Israyeli, umelana nebantwana baNkulunkulu, umelana naJuda. Yini sizathu washiyo wangabulawa? Kanti uNkulunkulu ukhiphe i-instruction yokuthi bulala konke. Ngiko phela uNkulunkulu ukhuluma kuSawula uthi yeSawula noma ngeSamuel uthi ukwendile ini lokhu uNkulunkulu lathi tekwende. Uthi Sawula hayi makabonge uNkulunkulu ngikwende konke. Uthi ke Samuel hayi khona wani lo msindo lenguva emva kwakho wekubhosa kwetinkomo nekukhala kwetimvu. Kodwa uthi wena ukwende njani? Ukwende konke. Lithi ke iBhayibheli Hamani lo usuka kuleso situkulwane sema-Amaleki la ngasibulala wasiceda Sawula. Ngiko ke namuhla
asavukile Haman afuna ukubulala ini emaJuda. EmaJuda la afuna ukubulala lo Haman insali noma ke ngilabasele nabajika bo Nehemiah nabo Ezra bajika babuyela eJerusalema kuyawuvusa lithempeli laNkulunkulu. So laba ke boMordekhai bona nabo Esther bebasele kuleli live lekuthunjwa kwabo. So Haman ke namu ke savumbuka uthi no lesive lesi asibulawe ngoba sona senda lokwehlukile kunaleli sikwendako thile la kuleli live le. Nemihambo yaso yente njani yehlukile. So asisibulale nje sisicethe lesive lesi akufuneki sibe khona. Kwendekani kuvuke umvuka wekuthi uNkulunkulu wabekhulumile ukuthi labantu ababulawe ngoba uyathi uNkulunkulu kuthi ngekuhamba kwesikhathi labantu laba batawuphiza babe inkinga kuIsrael. But ngekungalaleli Sawula wayishiya inkosi. Lekungitshela ukuthi kushothi le generation yale nkosi yayikhona ngoba lo situkulwane sale nkosi layishiya Sawula. Ngicela simfunze lo 1 Samuel 15 utoyibona ukuthi lento lengikhuluma ngayo ikhona inini. 1 Samuel 15 siqala nje kuverse 1 ngimfunzele bazalwane. Abafunza Swati bafunzele masinyane nje masinyane. Bulala ama-Israyeli nama-Amaleki. Yes, phakamisele ifike sisi. Bulala ama-Israyeli nama-Amaleki. Uyayiva ke lendzaba iqala kuphi? Kulwa kwema-Israyeli nani nema-Amaleki. Ngifuna utova ke ukuthi lo Haman vele uqhamuka kubani uAgagi. Sifunzele sisi. Samuel wakhuluma kuSawula wathi, "Yimi lowaphunya ngosimakazi uyawukugcoba ukuthi ube yinkosi esibesive sakhe ema-Israyeli. Ngakho lalela naku-ke umlayelo lophuma kusimakazi. Naku lokushiwo ngusimakazi longuSomandla. Uthi ema-Amaleki ngizawajezisa ngenxa yaloko lakwenda kuma-Israyeli ngekuwalalela endleleni nakuphuma eGibhithe. Hamba manje uyowuhlasela nakaphuma eGibhithe. Nakaphuma eGibhithe. Yes. Hamba manje uyawuhlasela ema-Amaleki ubhubhise yonke impho yawo. Ungawashiyi aphila. Bulala emadvodza nebafazi nebantfwana netinswane netinkomo netimvu nemakamela kanye netimbongolo. Yes. Sawula wabita onke emadvodza wawabuthela eThalimu. Okay, ngicela ke ugcume ke sisi uyongifunzela verse 7 na verse 8. Sawula wahlasela ema-Amaleki wabehlula kusukela eHavila kuya eShuri langasempumalanga neGibhithe. Wathumba Agagi inkosi yama-Amaleki. Uyeva wendani wamthumba Agagi ini inkosi yama-Amaleki. Lokusho ukuthi Agagi akambulalanga. But ngale kwani ngicalelele ukuthi kufuna uve ukuthi instruction yayithini yayithi bulala konke. Kubete lokushiyako bantwana bafathi imbongolo nako konke kwente njani wena ubulale. But nangisawula manje wena njani manje akasabulali sokucala kuthumba lokusho ukuthi sowuthumba lenkosi nale bantu abayo akayibulali. Yaqala inkinga ke lapho kuphuleka kwalo kwe-instruction uNkulunkulu ayikhulumile uthi bulala konke ngoba uNkulunkulu uyathi ukuthi ngithe kubulale ngoba lama-Amaleki alalela ema-Israyeli endleleni nakaphuma kuphi eGibhithe uthi awahlasele. So hamba wabulaleke because of that ngoba bamelene na-Israyeli kufanele ukuthi bete njani abantu bamelene nami ngengibani ngeNkulunkulu. Qhubeka sisi. Wathumba Agagi inkosi yama-Amaleki isaphila. Kwathi sive sakhe sonke wasibhubhisa ngenkemba.
Ngoba uSawula namadodzana akakhe bamyekela Agagi abengeke bambulala. Bangeke bambulala. Bayekela netimvu netinkomo netimvu nemazinyane lokwakukhuluphele. Yes. Wathatha konke lokwakukuhle. Konke lokwakubukeka kukuhle noma ubuthakathaka. Okay, siyabonga ke sisi. Ngifuna ukuva ukuthi niyamuva Agagi ukuthi uqhamuka. Uqhamuka Agagi ngokuthi uNkulunkulu akhe instruction kuSawula ukuthi akahamba abulale ini bonke. Angashiyi lutho ngisho inkosi yakhona ayibulala. But Sawula la uyayithumba lenkosi. Uhamba naye. Okay, ngicela sifunze Esther ke 3, chapter 3. Ungicalele ku verse 1. Webuka nje kwanyalo ngifuna ufunze ugcine lapha ku verse. Yes, noma ngafunda verse 1 na verse 2 wakhona. Chapter 3, Esther 3. Esther safika sesithathu. Funde verse 1. Webuka uye lapha ku verse 2. In fact, starting verse 2 baqhubeka. Lisu la Hamani lekubulala sizwe semaJuda. Lisu la Hamani lekubulala sivesani semaJuda. Ngifuna uvekele ukuthi Hamani bababa intalelwane yaAgagi lowasala le kwakufanele ukuthi ende njani afe. Ngekuhamba kwesikhathi inkosi Ahasuweroshi Yes. yaphakamisa Hamani. Yaphakamisa Hamani. Awulunga sisi. Yamnika sikhundla sekuba ngumvunankulu. Hamani bekayindodana yaHamedatha. Yes. Umntukulu. Ngicela ukujwebele lo. Uthi Hamani bekayini? Abeyindodana yaHamedatha. Umntukulu wabani? Wa-Agagi. Uyayiva lenzaba ukuthi Hamani isitukulwane sabani saAgagi. Le kuthiwe kuSawula bulala bonke. Namntukulu soyavuka manje. Sekuvuka le nto yayivele waphethe ema-Amaleki le yekufuna ukuhlasela nokubulala ema-Israyeli. Qhubeka sisi. Inkosi yakhipha umthetho lewawuconzele emadodonke kuphathimandla tayo ukuthi Yes. ifanele tiguqe phasi tikhothame nakwendlula Hamani. Timhloniphe. Tonke tiphathimandla tatikwenta lokho. Yes. Ngaphandle kwaModekhayi. Yes. Lowala wangeke wakhothama. Letinye timvuna tatimbuta tithi wena awulaleli ngani umthetho wenkosi. Bambuta lokho imihla nemihla. Lokho ukuthi lento lo muntu ngemalanga ngoba Modekhayi abengakhothama nakangena liBhayibheli lithi Modekhayi abehlala esangweni lalesigodlo saseSusa le eSusa la lenkosi yayinesigodlo sayo khona. So Hamani uyaphakanyiswa uba inkosi kani uNkulunkulu ngale ngasemuva sovele na uhlala lo Esther chapter 1 ukhulunywa ngekuthi le nkosi yathi seyibusile bo 6 months noma ke yayibuse nje iminyakanyana yasenalizile likhulu yabita tikhulu nabo bonke into ubukisa ngani ngengcebo yayo ukuthi injinge kangakanani. Yenda ke lizili for 6 months udliwa non-stop unatha non-stop. Lithi ke lo 6 months wa-elapsa noma waphela. Wathi nakaphela lo 6 months yaphindze le nkosi yaba nelizili ke lelibalanga ekhathi esigodlweni manje lasusa. Kwekuthi akube nelizili la leti phathimandla letilanga ekhathi. Na Ahasuweroshi labeka inkosikazi nalo lisibidla uNkulunkulu naye waba nelizili lakhe nalaba bebabuke noma babagadze yena labesifazane. Kwakujajuliwe kwendwa konke. Lithi ngala kwakunathwa lwayini mawukhomba lwayini olufunako nkosi. Kuthi ngifuna nalo lengazuthi seneminyaka lengazuthi 8 noma 100. Lengathi selitiyele.
Angilazi noma lababa kanjani wathola lapha kuba lenkosi. Kodwa ke lelo wayini lelo lithi la kulo 7 days. Kwaba ke nalo lithi iBhayibheli lenkosi yajabula kakhulu. Yase ke ikhipha emajaha lethi lidla uNkulunkulu abetheniwe noma bekuba 10. Uyamathi umtheno. Umuntu lo ngumthena lo ngasakhona ukuthi angaba nebantwana. Lokusho ukuthi wentiwe lo muntu ukuthi ngalamanye amagama nangabe kusangesilwane ufana nokuthi ngihamba. Uyayathi ngihamba mosingabe isuke seyiphuliwe ngokuba inkunzi. Kwathiwa no wena utawubukeka kuyinkunzi but awusakhiqidi. So ke lamadlozi la kabekeniwe abayini bathenwa. Lithi iBhayibheli ke lo inkosi yasithuma ke lamajalanga ngokuthi vele yathi ukuthi udumonakalo bangawenda ubavele kwacedwa ngabo. Uthi abahambi bayolanza inkosikazi lenkulu. Ibuye inkosikazi lenkulu la itojayiva. Abukise ngayo. Ngoba phela bathi loka azivele shibeke ukuhle kakhulu basibeka mde azivele. Abekade akhethile ikhethile inkosi amuhle. Lithi iBhayibheli wena kanjani wala. Buya uyawu dansa adansele inkosi. Lithi ke iBhayibheli kwakunemadlozi abekahlakaniphile. La lenkosi yayi consulta kuwo. Lithi libla uNkulunkulu wawabida wathi kwendiwa kanjani nangabe inkosi ikhiphe iinstruction ukuthi inkosikazi lenkulu ayide ide ujayivela ngobukisa ngayo ukuthi ngakhetha umuntu omuhle kunabo bonke. Lithi athi lamadlozi inkosi lunolelo luthe lo muntu lona akakazeli wena kuphela kodwa uzelele tonke tiphathimandla talombuso. So ke sinqumo sithi ke akakhweshiswe ekubeni inkosikazi lenjani lenkulu. Lithi ke bese kukhishwa simemetelo ukuthi akubuye emantombazana ede la ebukhosini. Itase ke inkosi iyakhetha lo taba nguNdlunkulu noma ke lo taba inkosikazi lenkulu. Ngilase kuvela Esther khona ke lapho. Esther uvela ngekuthi ngumzala waMordekhai. Mordekhai lahleli kuphi esangweni lalesikhulu noma ke lalesigodlo saseSusa. So Mordekhai unika ke Esther i-instruction ukuthi listen, thana ufika ngekhathi don't divulge noma ke asukuveta ukuthi usive sini wena. Asukuveta ukuthi emasiko akho kwenziwa kanjani. Ungathi kwaMordekhai lento kasekuyibonile. Kuthi ke thana ufika ngekhathi vala la udakhona. Lithi wasinakafika waba nemusa kulo bekangiyena asikhulu sekubuka lamantombazana noma ke lapho ke lesikhulu sekukuthi kubukwe labesifazane la esigodlweni. Lithi wamthanda wamkhetha wamnika ngisho lethi 7 itakhe leli takusebenza nje Esther. Kwahlala ke kwahamba la kwafika khona bafanele ukuthi bavetwe phambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli Esther waba mhle kakhulu. So inkosi yafike yamkhetha kwaba nguNkulunkulu. So Hamani uvela lapha ke naleli plan ukuthi sofuna kulala emaJuda. Kanti Esther already so uvele ungekhathi. Akade Hamani ukuthi Esther iJuda. Uthi ke yena no la kunesive Nkosi lesingalungi lesilapha emkhathini wena. Sekuvukela ubuhlanga bekwekuthi vele thina ema-Amaleki emaJuda siyawenyanya. So ke lamaJuda langa afe ngoba enda lokwehlukile kunalokho lesikwendayo. Kanti bababamba inzondo isuka kuMordekhai kwekuthi Mordekhai njalo nangifika akangikhothameli. Sothi ke ngenxa yaMordekhai asala ngibabulala bonke. Ngenxa nje yaMordekhai. So emaJuda onke akende njani akafe. Kusikhathi lesinenge bazalwane kunezinto uNkulunkulu lathi azitibulale etimpilweni tethu. Nasidibana naye. Wathi uNkulunkulu kubulale lo. Wakuthatha wena wakufukamela wakubeka la ubeka khona. Wathi lokho hayi Nkosi kungeke kulunge ukuthi ngikubeke noma ke ngikulahle. Kanti lento ngekuhamba kwesikhathi
iyakhula noma ngabe beyincane kangakanani iyakhula ngiyasola ukuthi iHamani lo nakayithatha lengosi kwakusekumfanyana nje lobovana but lo mjovo wekuthi ama-Israyeli siyawenyanya osovele ungenile kuHamani. So Hamani ukhula ke naleyo nhliziyo kuthi Mordekhai nasangasangikhothamele uyathi kodwa vele phela emaJuda ababulala ema-Amaleki. Manje thina sasinza nje ukuthi kwahawuke bamkhulu ngoba lesi iBhayibheli ngumntukulu wa-Agagi Hamani. So sekuyavuka ke lokutha kwekuthi ama-Israyeli no akafe ngoba nalona la akamkhothamele kanti sithi inkosi angento enjani mina angikhothanyele. Lesi iBhayibheli wenda ke lelisu lokuthi lama-Israyeli akento enjani emaJuda akabulawa. Ngicela ke siqhubeke kancane sitobona ukuthi uplana uthini Hamani. Nawufunza ndawucuma nje ngalokuthi ngiyakukhuluma cishe konke lo lokunene. Nawe lapha ku verse 8 wakhona. Lo la ku chapter 3. Lesi iBhayibheli ngakho ke Hamani wabikela inkosi wathi kukhona sive lesisakadeke nalo lonke lelive lakho sigcwele tonke tifunza siyadehlukanisa emasikweni ethu 1 emasiko nemihambo yaso yehlukile 2 ayifani nemasiko atotonke letinye tive futhi asilaleli imithetho yalelive lakho lokusho ukuthi sekufaka umoya lomubi kule nkosi kwekuthi labantu laba abalaleli imithetho leshaywe nguwe nkosi. So kumfaka lo moya ukuthi abe nalo moya ukuthi avumelane naye lokuthi lesive semaJuda asentwe njani asibulawe. Uthi ke ngakho akukafanele ukuthi inkosi isiyekele. Uyambona ke nyalo ukuthi sokuthi lesive lesema-Israyeli asentwe njani asibulawe. Akakuveti lokho ukuthi mbamba ngize ngifika lapha nje unako Mordekhai lo lapha egedeni longafuni kumkhothamela but ukuveta sengazuthi labantu abendi into lekahle inkosi lethu ayijabulela. So ukuveta sengazuthi inkosi abakulaleli banenhlitiyo lelukhuni netintsambo tabo tilukhuni so ke kufanele sibulawe ini lesive lesi. Uthi ke nakukuhle enkosini uyambona sengazuthi wena ngazuthi lento uzama kuyakha ibukeke la nkosi igcine inkosi ibona ukuthi nembala kufanele usivele labantu bende njani bafe. Uthi ke ayikhiphe isimemetelo sasebukhosini na ungakwenda lokho sasebukhosini sekuthi asibulawe sonke lesifi. Lokusho ukuthi lamagama labekhulunywe uNkulunkulu kuSawula kuthi lesive asentwe njani asibulawe sonke sema-Amaleki sayaguquka lamagama namuhla akhulunywa ngesitha lasishiya Sawula ukuthi namuhla akubulawe sonke sivesani semaJuda. Lokusho ukuthi lokho uNkulunkulu lathi tekubulale wakuyekela kutawukhula kujinga kukhulume kwekuthi wena bulawa nesive sakho noma kubulawe inqubekela phambili yesive sakho ngenxa kwekuthi wena lento ngale nakusaqala nivumelana naNkulunkulu wathi uNkulunkulu kususe kudelete wathi wena nkosi hawu into lencane lena angeke ibe so harmful ungeke kube ingoti ekuhambeni kwesikhathi kanti lento iyakhula ngoba lo mjovo ungenile. Hamani I believe kwekuthi nayithatha lithunjwa lenkosi abe mncane but lobubi bahlanyeleka la mpilweni yakhe wakhula Hamani wafika la khona athi yena sive sema-Israyeli asentwe njani asibulawa. Ngalamanye amagama ngithi ucaphele into uNkulunkulu asibetikhweshise tutane nawo ngoba letinto ngekuhamba kwesikhathi tiyawuhamba tibe harmful empilweni yakho tiyawuhamba tibe ingoti empilweni yakho.
wena uyakunasa nje uthalo ukubovana kuncane ngeke kwente lutho lento iphula nalokubi lento iphula nalomjovo lokabi ngibona mntahamane asajikile sathi sive sema-Israyeli asentweni njani asibulawe ngoba abenemagcubu ngebantu bakubone bafa babulawa nguSawuli abenenhlitiyo lekhungekile nenemafindo uthi labantu laba babulala sive sakithi basiqedza kodwa mina ngasinza ngekuthi ngangimncane kodwa namuhla sengisemagunyeni nangisemagunyeni ke sekunelilungelo lokuncenga inkosi ingive kwekuthi sive sema-Israyeli asentweni njani asibulawe nakukuhle kuwe nkosi lesive lesasibulawe njani sonke uze uyapledja Hamani uthi mina ngitawukhipha ngisho imali kwekuthi ngikubhadale nkosi nangabe lesive sentwa njani sibulawa haleluya naku phela kusho mina uthi ke nakukuhle kuwe nkosi enkosini ayikhiphe simemetelo sasebukhosini sekuthi asibula ngicela ngithathele abazalwane lo muntu ongasithoya ngokuphupha ke manje ngicela umthathe sisi lesive sentwe njani nakukuhle kwe ayikhiphe simemetelo sasebukhosini sekuthi asibulawe sonke lesive na ungakwenda lokho mina Hamani mina Amaleki lo ngiHamani ngitakufaka isiliva lengemakilogram la ngaba ngu-340,000 lokusho ukuthi sofuna kuyithenga inkosi ngalanye emagaba ngokuthi ingajikisi ingcondo yawo ngenxa kokuthi ufuna ukuthi kufe ini emaJuda sithi abazalwane lesisinesabo sithi awuhamba sibhadale ngisho imali kubulala likusasa lempilo yakho kubulala likusasa lebantwana bakho kubulala likusasa lanako konke lakunike ngako lakunike kona ngenxa ukuthi lento uyiyekele incane yakhula lento wangayibulali kanti le uNkulunkulu ususe kubulale lento le waswela ngakho sekuncane kusebovana lalela ke nakusekhulile namhlanje ufuna ukukhipha imali lengaka 340 kilogram angiyande manje bekumali but ngiyasola ukuthi ngalesikhathi leso kwakuyimali lenkulu kakhulu kwakuyimali lenkulu kakhulu ufuthi ke mina ngingayikhipha le mali uze kwenike isiqiniseko sokuthi lesive sento kanjani siyabulawa shothi ngalami emagama uthi le project yekubulala emaJuda mina ngiyayifinance nginguHamani ngoba phela nakubulawa kufuna kuhambe kutonke ini tifunza ngoba uthintela abantu bagcwele tifunzeni tonke tale live lokusho ukuthi kufuneka ke kube nemali letawukhona ukuthi ifinance lo msebenzi wekubulala tonke ini letive temaJuda sithi abazalwane siyafinance kubulawa kwempilo yakho sithi abazalwane siyayikhipha imali siyikhiphele kwekuthi wena ubulawe ngekuthi wena wende njani ukuyekele lento kusemncane wabunesa wathi akusuko harmful abathi lutho innocent kanti in the bloodstream yayo lento kunalobubi yakhula lento nangihamba namhla pledge imali uthi mina ngingakhipha imali engaka uze sive sanse ama-Israyeli sento njani sibulawa sekumile lenhlanyelo yobubi sekumile lenhlanyelo yezono sekumile lenhlanyelo yenhlitiyo lengathethelele engacoli ngoba phela umvulo engasiyo umKristu bengasiyo umzalwane but uthi yena ababulawe labazalwane wake wamuva umuntu asemagunyeni bese uthi akuyekele ukuthandazwa labantu babanga umsindo nangilele mina labantu babanga umsindo bashada igubhu bangibangela umsindo ngilele ayivalwe lento le yini sizathu sekumile inhlanyelo yebubi yamila phakathi kwakhe lo muntu but uyekele lento kusakhula kwakhula kwaze kwafika la kuyingoti khona ithi ke lo 10 ukuthi inkosi yakhumula indandatho yayo yayine leyayi neluphawu lwekugcoba simemetelo lesiphuma enkosini yayinika lesitha semaJuda Hamani weva wanika lesitha sani semaJuda longibani longiHamani kuthi go ahead Hamani hamba wende lento le bahamba ubulala emaJuda sengichaste embumine njengenkosi ngoba uthithele sive asilalele haleluya amen
Lesumbani lesinguhamani. Yes, ngifuna ke kuphinde kuyaphinza la. Yasinika lesisa semaJuda lesinguhamani, uMusa wa Hamedani, umntukulu wa Agagi. Lokusho ukuthi vele kwenta siqiniseko kuyagcizela ukuthi vele Hamani ngumntukulu wabani wa Agagi. Agagi lo washiwa nguSawuli. Nguye ke namhlanje savukile wavukela ini ema-Israyeli. Uthi ke inkosi yamtshela yathi leyo mali yakho naleso sive sakho yenda lokuthandzako ngaso. Lokusho ukuthi Israyeli wase uyanikelwa esandleni sani sesitha. But nakule nguthandzako Mordekhai lokwaba noma inzondo leyaqubuka ngaye lithi iBhayibheli Esther besavele asabekiwe kuba inkosikazi lenkulu but asethe lilungelo lekuya kuphi enkosini kuyombula ingubo. Niyangiva mos bekethe lilungelo lekuya kuphi enkosini lekuyombula ingubo ngoba bekasethe lilungelo lekufika kuphi enkosini mathupha. But besavelile kuphi esikhaleni sokuthi wo nangu esasotaba inkosikazi lenjani lenkulu. Kwaseke kubita ukuthi Mordekhai ayekele emabele ngekuva simemetelo sokuthi emaJuda ayabulawa. Uthi Esther ngisithe ngento yinye sowuvile yini ukuthi Hamani uplota ukuthi kubulawe onke emaJuda. Uthi ngenxa ukuthi wena sowubekwe lapho. Yathi ukuthi ubekele for a certain reason lapho. Uthi wathi ngani ukuthi lesikhathi lesi ubekwe lapho for such a time as this to serve Israel. Wathi ngani ukuthi ubekwe inkosi kaDamini to serve lo mndeni kaDamini in such a time as this. Bekuqangene inkosi kungaviwana but uNkulunkulu wakhetha wena wathi wena mani esikhaleni sebakaDamini umele kwekuthi sive sakaDamini singaye ebhujisweni ngenxa ukuthi wena sobe ne-encounter naNkulunkulu. Ngoba kubane encounter kwakho naNkulunkulu kukwenta ukuthi wena salumelela lesive usilayele indlela usilayele umnyango ukuthi wo nami umnyango wekubalekela kufa. Ngoba iBhayibheli lithi labangamesabi uNkulunkulu bamelwe kufa kodwa labamemukele baphuma ebumnyameni bangena kuphi ekukhanyeni baphuma ekufeni bangena kuphi ekuphileni. Uthi ke ngenxa ukuthi ubekiwe wena Esther lapho asalamba khona lokushukumisana. Uthi Esther yeye Mordekhai phela lapha mina ngisenkanikwa lelungelo lokuyibona inkosi ngingafa nekufa. Uthi ke Mordekhai lalela nangabe wena awukusukumeli lengikutshela kona nangabe lesive sema-Israyeli Hamani asibulala wena nemndeni wakho ningeke nisinze lide kulapho but uyawubulawa. Kubita ukuthi wena njani usukume manje kube khona lokwendako to save Israel kunangu umuntu lomhamani lofuna kubulala emaJuda. Listen iBhayibheli kwazilwa wayekelwa emabele esanale team yakhe bekanayo. Listen iBhayibheli wayekela emabele wase uthumela igama Mordekhai wathi asiyekele emabele for 3 days sitawukhuleka ndase sengiyanikela enkosini nangabe kubita ukuthi ngife kulungile ngifele emaJuda. naMordekhai iBhayibheli ngalawa fasta wagcoka emasaka akhalela sive saIsrayeli. Lokubita ukuthi nanathi njengebazalwane kuyasibita ukuthi nase sibekiwe kuletikhala lesibekwe kuto ngoba ngamunye ngamunye bazalwane la siphila khona uNkulunkulu sethembile ukuthi sime kuleto tikhala. Kubita ukuthi bese nanathi sihamba to serve nasive sakangwane sime to serve nalive lakithi. To serve na Africa yonke kuserve na umhlaba wonke bese siyathi ukuthi ngubani lesihamba naye ngubani lecross khale kuye laba bathi ukuthi okay nasi simo sesiphambi kwethu sitha babemkhulu wethu longisawula lasiyekela sesivuka umbhejazana namuhla sifuna kucetha ngathi bafowethu basishile boNehemiya nabo Ezra bahamba babuyela ekhaya eJerusalema kuyavusa libonza kuyavusa eJerusalema sengithi lesisele la abasho ukuthi asishayele boEzra sishayele boNehemiya ukuthi hey emajabu yatanishe khona
yabona sesisenkingeni la sesifuna kubulawa but kwabita ukuthi kusukume bona beme njengoba nawo kubita ukuthi kusukume wena umi angeke kubite ukuthi wena ushayela masilela umfundisi omkhulu ingcebo lenkulu lapha sesinenkinga esitshele uNkulunkulu uthembe wena uNkulunkulu uthembe mina uNkulunkulu ubeke wena uNkulunkulu ubeke mina ukuthi sisukume sime esikhaleni ngiko le Bible la uNkulunkulu lithi uthi uNkulunkulu ngafuna abalinzi labatawuma esikhaleni umlinzi ngibani ngimi nawo Amen. So kwabita ukuthi Mordecai na Esther baphume ingo bese baya kuNkulunkulu bathi Nkosi sisive sakho baba singisi insali lesele la eveni lekuthunjwa eveni laseBhabhiloni ungakuvumela kanjani lokuthi sive sakho size sife kodwa kube abasukumanga bema bamelana naHamani ngabe babulawa bathi kwabita ukuthi bayekele emabele baye kuNkulunkulu bayawukhala bathi gicile lithi iBhayibheli Esther wase uyenza inkosi yasina imbuka yathi Esther ufuna ini ukhathathwa yini ngoba ngiyakubona ukuthi kwalo ukhathathana wathi Esther hayi Nkosi yami manje nje nifike eZilini kanye naHamani namhla kusihlwa sithe udla akayibeki lenzaba akayithathelele Esther lenzaba ukuthi hayi Hamani ufuna kusibulala no uthi hayi fika naHamani eZilini lengilungiselele lona lithi iBhayibheli Hamani yathi inkosi nayo imtshela ukuthi hey inkosi kade lenkulu uthi asifike eZilini wajabula kakhulu Hamani wathi hawo inkosi kade nami iyangithanza kabi baya lithi iBhayibheli yaphinze yacela inkosi kade yathi ngiyacela futhi nangakusasa ngiye kulenye idzina Hamani indzaba sola kayikhuluma lokusho ukuthi ngalabe amagama sobe yanculuza ukuthi inkosi ngifuna ukuthi lento ize ifike la emachulisha khona ukuthi ngingayibhabha letinye izinto bazalwa nekufuna singajijali ukuthi khuluma ufuna sihlale kuma closest sititshele uNkulunkulu sithi nesi ize lesimo sikhibike sititshele ukuthi hayi wena wazi kanti wena ngale koneni lapho uyathi ukuthi nidicoca tithinta indzaba takho naNkulunkulu so Hamani ke isiBhayibheli wajabula kwaphinze futhi wathi Esther another banquet ulapho ke indzaba yaseseyicala ukuvela khona ukuthi oh Nkosi bangazi ukuthi nje ngeganguma nje unawo Hamani lo ufuna ukusibulala thina emaJuda ngilaqala khona esakuveta ukuthi buve bakhe uliJuda but lesimo sesiconducive ukuthi angayibeka lenzaba because soyiwinile inhlitiyo yami yenkosi ngoba kwabita ukuthi Esther awine inhlitiyo yenkosi from enhlitiyweni yaHamani ngoba Hamani inkosi uyithengile wayihunga yaba senhlitiyweni yayo kwabita ukuthi Esther kuze naye ayihunge inkosi kube netigaba la dihambako kwekuze ayibone ukuthi yabona ke lenkosi nyalo seyithambile ukuthi whatsoever lengayitshela kona itangilalele wathi nginawo ufuna kusibulala lesi iBhayibheli inkosi ngithathe yakhohlwa la ivumela bekende naHamani yathi hayibona Hamani ufuna kubulala emaJuda lo muntu lona uyamati lesi iBhayibheli yaphuma inkosi yathi nayiphuma inkosi wagijima Hamani wathi uxolisa enyaweni kaEsther yathi nayibuya inkosi yathi Hamani nyalo sofuna kumbamba nala esigodlweni sami wena ufuna kumbamba nala kimi so indzaba ithi lokho lokuyekelako kusahluma kanti thina inkosi iNkulunkulu kususa ndaba ingoda empilweni yami but singakafiki lapho lesi iBhayibheli inkosi yasithibela yakhumbula ukuthi hayi Nkosi kunemuntu
lo wangisinzisa ngoba lethi kwavula imibhalo yakalale ukuthi uNkulunkulu wayenda yangalali yavula imibhalo yakhanda ukuthi kukhona umuntu lo wayisinzisa lo Mordekhai bafuna kuyihlasela lithi ke wasubita uyakuta ukuthi ngubani noJudane la kwathiwa hayi nangu Hamani achamuka lithi iBhayibheli wathi Hamani gijima kuyakini kodwa umuntu lo wendele inkosi lokuhle wayisinzisa angendelwani ngalokuthi ke Hamani it was about him and himself uthi nje ngimi enkosini ngimi wathi inkosi lo muntu akambathiswe ingubo yobukhosi bese kuba nendvodza lehamba phambili edolobheni amemede athi mbukeni lo wendele lokuhle inkosi uthi inkosi imenelana lithi iBhayibheli wathi ke inkosi Hamani lo lokushido hambe ukwenda kuMordekhai dakuquba letimvu yena Mordekhai bekathi akabulawe ngesizwe samaIsrael but namuhla kuthiwa wena Mordekhai wala ukukhothama ngoba abenaNkulunkulu but wena ngalokuthi kude uNkulunkulu namuhla hambe uyokhothama Mordekhai umthathe umgibete ehashini lenkosi umgcokise umjiva wani webukhosi bese wena Hamani ugijima phambili uyamemethela mind you lo muntu undunankulu welive but lo kuyinkinga nyalo sekukhuluma inkosi yena labe kayithenga itolo ukuthi le nkosi ayibhadale ukuthi kulala emaIsrael le nkosi ithi namuhla wena futhi lokho kwendeka angakasho Esther ukuthi nguye Hamani lo bulale lofuna kulala emaJuda lithi ke wahamba waba so dejected waba so ashamed waba so harassed so nasekubiyelwa ke lithi iBhayibheli wamemetela wabuya washo wathi hayi kulukhona umfati wakhe wamtshela wathi yeba lo muntu lomelene naye uyati ukuthi uJuda ubokwati ke ukuthi ekugcineni leliJuda lomelene nalo wena so vele ufile uphila babiyela ke banquet ngila khona atofika khona ke nasayibhabathi indzaba Esther ukuthi Hamani lobe kafuna kulala emaJuda nanami ngiJuda lithi inkosi yaphuma ikwate kakhulu naye bayakhanza Hamani asaguce phambi kwaEsther athi ufuna kudlula ngomfati wami ufuna kudlula ngoNkulunkulu mthatheni lithi iBhayibheli kwavela nokunye nje kwendvodza lobe kwathi ukuthi Hamani uplana nokuthanda bathi iBhayibheli lesagube umgodzi ngalamanye amagama bekakhe indzawo la atathi utawuhenga Hamani Mordekhai khona yathi ngelendvodza mana njalo wena waphakathi Hamani lobe sakakhe umgibe wekuhaka Mordekhai le lithi iBhayibheli inkosi yathi thathani yena lo ayohaka khona le kulomgibela wente njani la wakhile sangisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu timo uyatigucula ngokuthi thine noma ngabe besilendile liphutha ngayitolo lekuthi sinese sithaseni sikhule lesitha size sijike sesiluma but kubita ukuthi thine bese siyasukuma sibiyela kuNkulunkulu sithi uNkulunkulu sonile asikendi kahle phambi kwakho sithethe sitha sasinesa sincane inyoka na uyikhanza wena ncumalo uyikhanza ibanje emakhada igqokwe emakhada ungafike uyithathe wena uyigone uthi hey hawu lesilwane saNkulunkulu lesihle nakangaka siphethwe emakhada ufike usothisa umlilo sancala saphuthuma siyayifaka iveno siyakuluma uyafa because unese into lokungakafanele ukuthi uyinese unese into lesitha sakho into le wrong Saula wanesa Hamani nangamkhulu wakhe Agag kanti le nto itawujika ibe yipoison kuma-Israyeli ifune kwabulala ema-Israyeli bazalwane etimfeni tonke lesitendako asadini ukuthi lo Nkulunkulu asithi asiqhweshise asiqhweshisele singadinesi ngoba uyakhe uNkulunkulu lithi iBhayibheli alpha omega lokusho ukuthi lokhu ungadla uNkulunkulu uyakwala nalokutabo uNkulunkulu uyakwala
La nje uNkulunkulu akathi kuSawule akahamba ukubulala konke bekade futhi nakade awashiya lama Amaleki atawabaphinza abe linyeva empilweni yaIsrayeli. Ngakho ke ngithi bulala ini konke. Angikwazi ukuthi ufuyeni mina lokufuya kulokunesaba. Kepha uNkulunkulu uthi namuhla hamba ukubulala lokunesaba. Lo busy nje uyakupholisha na ufika ekhaya. Uyakunesa lento yakho uthi hayi into yami. Ngeke wena uzumlungu. Nakusono nakunebubi ekhathi kulento le. Let me tell you mahala namhla emini. Itawuhamba lento ikulume. Nayingakakudumi lento le itawuhamba ilume situkulwane sakho. Itawuhamba lento ibe inkinga esitukulaleni sakho. Ungcono ukubulala namhla kusengafuni baba netimpanze kwamila bafuni uziphume ngoba uNkulunkulu uthi lento yento enjani wena yibulala ngoba kusasa lama Amaleki akahluphanga Sawula wahamba nje acisha awagcina satifele ngokuthi uNkulunkulu wabese ubeka David ngekuphula umthetho wakhe but lento seyihamba ihlupha situkulwane sema-Israyeli. Lokusho ukuthi yonke into le ndawo noma ingakahluphi wena namuhla but kusasa le nto itawuhamba ihluphe isizukulwane sakho. Itawuhamba imile ibe inkinga esizukulwaneni sakho. So ke asikuqapheleni konke uNkulunkulu lathi asikukhweshise sikukhweshise mbaba. Lo munye ekuphileni lisiBhayibheli noma ke ngawuthini kusa storyline. Lithi lo waphenduka wasinakaphendukako kwaba netinto lekufanele ukuthi atilahle bangatilahle wakunesa lento yakhula into bazalwa nayikhula ihamba ifike ivele la khona sekunebantu labanengi khona la sonelidumo loluningi khona bese yavela ithi nami ngikhona. Noma ngabe uNkulunkulu besakuphakamise kanganani noma ngabe usophakeme kanganani bantu tawutsilika lapha ngenxa yokuthi lelihlazo lihambela selenkanjani liyavela. Kanti uthi uNkulunkulu uthi umfundisi wami deal with it now. Don't mess it. Asukunesa. Simply deal it with now. Uncobe nyalo, undwabe nyalo. Ngoba instruction iphumile yathi yani ubulale bonke. So ke Israel usinza ngenxa ukuthi kwase kubantu bazalwa lapha esikhaleni bekuthi ngeke sivume ukuthi sife ngenxa yesitha sethu but sitawusukuma simele libandla la Christ. Namhla ekseni bazalwane asisukumeni simele libandla la Christ. Sikukhweshise konke ngoNkulunkulu lasasikhweshisa empilweni lethu ngoba lento lokunesako utahamba kube inkinga empilweni yakho utahamba kuvumbuke ubulale usasa lakho ubulale impilo yakho. Nalamuhla ngiloko uNkulunkulu akubekela inhlutweni yami ukuthi asitibulale impilo uNkulunkulu asitibulale asitikhweshise impilo uNkulunkulu asitikhweshise singatinesi letilo singatitsheli ukuthi letilo tsetingane tithi harmless ngoba letilo ditawuhamba igcineni tibe so harmful empilweni tethu destroy impilo yakho ukhanze ukuthi awusamboni nembuso waNkulunkulu ngenxa letilo lothite wena hayi letilo leti ati harmful lamanganyanyana lokuhleba nje lo mona nyanyana nje uyakunesa ngoba iBhayibheli lithi bulalani impungisho letincane ngoba iyasona sivini. Amen. Lento iyakhula mngane Nkosi. Uyabona umuntu lonemona nakabona unalokudla ucala kancane lento ucabanga ukuthi ungubani ucabanga ukuthi uyini kuhambe lento ukukhule kuze kufike la lo muntu athakatha khona ngoba umuntu nakafika ekuthakatheni suke lento ikhule incane nakakhula yena kuyakhula naye nakakhula yena nako kuyakhula uqala ufuna imishana yenyama so uyaqala uyakhulukhuluma emagama la ngakalungi awakhuluma against your life but if wena ungakasukuma emele impilo yakho ngibana takusini Nkosi uNkulunkulu uthi sukuma thatha iposition yakho
but wena Nkosi nangayithatha iposition yakho lokhu kuyakhula kona ngala kuba netilo lokudevelopha ke kushaya wena ekugcineni but wena urelaxing siyavuka ebusuku siyathandaza kulele awusakuthonga ingubo yayidonsa siyalifunza live laNkulunkulu hawo wena ufuke nje verse linye hayi abuyasikho ikhulanile into letlalo utawukhona yini kuma kusasa umelana netimo lesetikhulile lotiyekele taba dingane takhula ngala wena awukhuli ngala titakushaya letimo because wena solumncane but itona tenda njani yakhula so asicapheleni bazalwane ukuthi into lekuthi asiqeshisi asitisuseni baba ngoba uNkulunkulu usuke alati likusasa letimpilo tethu suke abonile ukuthi uNkulunkulu kusasa simanga utawudibana na so ke anguku-equipe ke simanga namuhla lani live lami thandaza ndodza uyazi lo munye umuntu uyakuhluphe kuthandaza nangabe nawumusha ungakwadi kuthandaza utafuna kuthandaza nasofuna umfati Nkosi semfuna umfati but uNkulunkulu anikadali naye ungakamfunda umfati ngoba vele kuthandaza kwakho ungeke kube ngini lokuthandaza lotawenda utabezovele rose umbonile thandaza ukuthi manje ngimsela na rose okay vele uthathe le rose wakho because uNkulunkulu akwami involved in the first place awukake nje wamita uNkulunkulu so lento asidevelope manje asikhulise manje ngoba usasa ngiwo lokuyawusisini